Halo guys, kembali bersama gua Klasik Gamer 01. Hari ini gua akan memainkan Spin Tops. Langsung di match saja. Gua akan bermain di double spin. Ya sorry teman-teman, ini emang lemot. Ya kalah tar botolnya tar. Woi sini lo semuanya lo. Gua lagi letoy. Sorry teman-teman. Ya, shot pada gede-gede. Pas. Lemes sendiri gua. Tas. Lo ngadu lah sama gua lu. Tas. Wah gila, mabuk mah. Mabuk macam taruh. Ya nggak kena lagi. Mas, sorry, kita restart aja. Sorry ini dikit banget. Woi mental gue, woi. Mental gue. Pas, aduh. Pas, mental gue. Woi, jangan mentalin gue lagi, woi. Restart, gila. Kita restart lagi aja. Udah 2000. Ayo lo ngadu sama gua tar. Gila, ngadu sama gua kalah. Sini lo ngadu lagi lo sama gua tar. Mental dia, mental. Sama gua mental. Ada malu dia. Jeder. Satu lagi lo sama gua. Jeder. Enggak kena. Jeder. Sini lo. Mabuk gua. Mabuk nih. Mulai mabuk gua. Gua akan mengalahkan semua musuh. Tapi belum tentu gua. Aduh. Ya teman-teman, sampai situ saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. See you next time. Goodbye.